Munasqa kuyamasi, kusi sonqowan kunandia, kicharinachis kuska, kay libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Maypi niwanchis kay hinata. Kunanga mana imahuchayapis kanchu, Jesús pikah kunapaj. Ari munasqa kuyamasi, kusikuywan noqanchis nisuman, pichus crees Dios ninchikpi, kawsayninta haywaspa, chantapis haych'aspa chay chunka mandamientos ninta, kusikuyta kawsanqa payqa, chantapis mana huchayuq kanqachu, porque Dios ninchik chaymanta apamunqa nispa. Pero pichus kawsaq aychapiqa, llakiyta tarinqa, condenacionta. Imaraykuchus chay huchaqa sapanchik condenakuspa kasun, sichus mana noqanchik saqesun chayta. Satanás munan kunan tiempo mana sayarinata Diospaq qillqasqanta ñawirinapaq, qonqanata mañakuyta Señor ninchikta, nitaq munanchu yanapanata runa masinchikta. Chayrayku kunandia Señor yuyarichisuyki kayta, haywanaykipaq kawsayniykita, chantapis payqa hamurqa kayman, wawanta kachamuspa, salvacionta qonawanchispaq, libres kanapaq tukuy condenacionmanta. Kayta ama qonqaychu, Diospaq bendición ninwan kanachik.